Sunog, miulbo kaginang udto sa may sitio Mutra, Barangay Tisa. Naitabo pasado alas 12 kaginang udto ang pag-ulbo sa sunog sa usa ka panimay nga iya sa pamilyang La Peña. Way tao ang maong bahay kaganiha dahil nabantayan sa mga silingan nga kalit lang kining misilaob. Napaubos sa second alarm ang maong sunog. Usa ka bahay ang totally burn, samtang duha ang partially damaged. Usa ka auto usab ang nasunog. Naay residente sa silingang panimay ang gitabang og na-rescue sa ilang bahay tungod sa sunog. Luwas ra ang maong residente. Mara man ang mga dunggan na nibuto niya ning gawas ang aso mo to nga dagan namin dito na ngayo tabang. Mura man to na kuno niya, wala man to unsa na nato. Gawas sa aso ni kayo na. Mura. Ang ibabaw na sugod, taas daw. Sa ubos man amo nakitaan. Under investigation pa. Kaya pa magkakuwantan ni kay ang kaning balaya gibiyaan kay diatin sila kasal. Way tao anong balaya. Ulit tao sa sulod. Walay